Ko te aha te wā. What's the time? Let's give it a go. Toru karaka. 3 o'clock. Rima karaka. 5 o'clock. Hau whā ki te rua karaka. 1:45. Hau whā mai te iwa karaka. 9:15. Haurua mai i te waru karaka. 8:30. Rima meneti ki te ono karaka. 5 minutes to 6. Te kaumā whā meneti ki te toru karaka. 14 minutes to 3. Whitu meneti mai i te whitu karaka. 7 minutes past 7. Rua te kaumā toru meneti mai i te whā karaka. 23 minutes past 4. Easy, eh? Every time you look at the clock, have a go at saying the time in Māori. Now, where's Kahu? I'm sure she was meant to be here like 20 minutes ago.